Kaanong tungata agsardeng dagiti didigra agsasarno latta awan panangudon na kaanong tungata asumangbay ninamnama ken baro nga agsapa ket ragsak intay marikna sapay lakma tamalasap tay dagiti didigra tunggal maysa sagarapen at biag anatal na sapay lakumang sumingisingen init jay daya ket lawa ti itten na mapunasen naruway aluluwa kaasyan na kam o apo salbaran na kam kadingan nakmo at ipaem tinapiksa abagyo uram ginginad COVID-19 kenaluyo kaasyan na kam o apo dagita imam ti iyarayat mo kumpet kami kadagita takyad mo kaasyan na kam o apo sapay lakumat tamalasat tay dagiti didigra ket tunggal maysa sagarapen at biag anatal na sapay lakuman sumingisingen init jay daya ket lawa ti iden na mapunasen naruway aluluwa kaasyan na kam o apo salbaran na kam kadingan nakmo at ipaem tinapigsa abagyo uram ginginag COVID-19 kentong naido kaasyan na kam o apo dagita imam ti iyarayat mo kumpet kami kadagita takyag mo kaasyan na kam o apo kaanong tungata nga agsardeng dagiti didigra agsasarno latta awan panagudon na kaanong tungata asumangbay ninamnama ket ragsak ti itten na mapunasen